ตัวเองตั้งเตะปีนี้ระดับในตรงเกวางเป็นดิสปูระลงอาสามชีฟมินิสเตอร์ดร.ฮิมอนโตบิโซสร์มาพันเกเขาจะต้องลงเป็นลีเลตุมดิ่งอารมณ์ปาร์ปิกและเป็นตุกเจ้าปาร์ปิกอาเทพิมาการเปลี่ยนลงอาราดตุมาการอีออโตนอมัสสเตทอาร์ติเคิล 244A อาจจะดิ่งคลุยเป็นอาเกหังปีนี้อันนี้จะลงเลยเด็ดเป็นอาจกปีนี้ระดับ Forum for Hills Autonomous State Movement อาตุมนังจ้าปนสิระดับสองเองก็ไรซีอันบักสองอาตุมระดับชีวิตสารพันจะต้องโลและเป็นจะต้องเป็นอลังลิเป็นในตุมคนไทยนี่อันบักในตุมลำชิงกีลงโลเจตานังโล Autonomous State อลังมาพุทธักและเป็นอลังลิเป็นจุเมเซนอลัมนังกันทันดูอลัมละ Hello อลังตุมงจุนิเกนิลตุมการเบียงลงอาตุมในตุมกิโดเกลักอาราดาตุมConstitution long kedok Article 244A kipi pedat penajok ditum sung pik lo boy pik lo palam citan bensi alang limetang benang cupulo nil limetang masedat nang cilang dun po nang bori dun po la penintum pulo nil dewapan la dak section long pe pass la baso article 244A pace pass Delhi long nang pon pinang G polang le pancu nilo la pen Sonia bangke prap chin pen la bangso Article 244A made autonomous state alama putak Three-party talks. Assam government, India government, lapen forum ana hin pen. Nil tuma pan la bang so talk pe donangi pulang pan chunirilo lapen alang li nang thaglo la so bangke chiklo joni yon thoma hilote Delhi along la bang so three-party talk bangke alang li dak pe do vekpo pahang vekpo lapen hala so hut nil tuma koi selam chuing tulang lo epak barang pidun jima pulo la selang pulo lo kalilo nilime thang masi la so three-party talk hut seta nangli tumapan hadak nililam pensi alang lipaklar det po declare det po jela tuma autonomous state pinon pula bang solam alang lihin pen nang pudun det po puan sin tupan nang cicak dun delo la sini tum ningarong pek la si Karbiang long east la pen west la pen di masa panta la hello birta kemeni tum pigang tunga bangke il tum autonomous state ke hang itum non long fake po si kroilo la pen non Karbiang long do anaratum same political parties same students same apex body tum setame nang itum labang so a forum along nang chirap nang kito dun pen labang so to namaset kapelong dia phan na tum phan trilo pini same il tum maching hon ne Karbiare cho setame dak il tum long nang dodun lo alang li methang aphan dak asama chipin sar seta la puan sening kacing samlo alang li dung pangnipon lunan si alang li pan same palam sopen hanlo jenang tuma kehang akemang nang papleng pi vek poposi alang li pan same dak nang cicak dulo ni tum ningarong piklo la pendak pini kewang ni tum ongdung dadak Karbi lameda me tado dapen Karbi Cultural Society tado KSA tado KNC tado dapen AGP tado la song se UPDS Ex Welfare Society tado KYS atum sado lapen labor union sado la song se do pik asong dak pini tum chetong ni tum ke HLC lo lapen HLC Women Committee amitang sado KNC sado la se tum ningarong pik pen se pini Karbiang long lapen di bahasa radapan ni tum la lo birta ke mi pangtung ambake ke klo yani yon thoma pilote ni tum central government state government pen Delhi ni tum chetong namlong po chingkilong po lapen autonomous state kapelong pada perang ye phasin di tum pen bori lo Karpiricho man kedo karpiricho ke haita dak hempre ke putak chief minister panang sitong dondo la senang hin pen kupisi puji ti hektan lo pini tum Karbiang long kar i atau ding tui pen tum keman hempre putak lo si tum pini dak tum jam sang sei pen ke Japon tilo bai si asong lo nang tum Japon pen bai tum kasing hon itu masiem pen Japon si dai itu asam chief minister long hai putak pen cingki lo la pen alang mungkin thada teng lo pu jam ke hai thada teng si ni digi itu asam lo si ni selo ini dak chief minister stamai alang klasapen ba ning miet pen so ta ba ke central government stamai dan sing pipon pu si pu chak lo chikon thom pribat pu si tu lo la ke ni me thang ma da dong lo apen ni rong pi lo pu so na chak lo la pen kon ta ni thom da do tum ke singki la bang ke por ki pi ki ong pen ang to na lam putak kan ning rong ki sung putak stamai chingki pon long lo la hai ba kan ni si ning rong pa lo pi Hai Karbiang long aru di mahasor bahir adir continue dabi article 244A implementation or বিষয়ত আজি chief minister আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিছে কি ক'ব আজি আমি সঁচাকৈ আনন্দিত কাৰ্বিআংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলং ডিমাচা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাইজৰ কাৰণে আমি আজি সুখবৰটো আজি জনাব বিচাৰিছোঁ
যে আজি আমি ফরাম পড়িল অটোনমাস স্টেট মুভমেন্ট তথা 21টা সংগঠনে দল সংগঠন আমি নেতৃবৃন্দসকল আমি আহিছোঁ যে ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে 2 ঘণ্টা জুৰি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যোৱা 5টা দশক ধৰি কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমাচা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আমি 244 আৰ্টিকল তথা অটোনমাস ষ্টেটৰ যি দাবী লৈ আমি সকলো দল সংগঠনে গণ আন্দোলন যি সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিছে সঁচাকৈ আজি যিটো আমি পাইছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে তেখেতৰ নেতৃত্বত তথা মুখ্য বাহিৰ সদস্য তুলিয়াৰ মহাদেৱে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত আজি ইয়াত বৈঠক বহিছে দিছপুৰত এটা জনভৱনত আমি সঁচাকৈ তেখেতে এচুৰেঞ্চ এটা দিছে যে আজি 2-3 মাহৰ ভিতৰত অতি শীঘ্ৰে যাতে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা যাতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় 244 ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে তথা অটোনমাস ষ্টেটৰ কাৰণে সঁচাকৈ আমি অনুনীত হৈছোঁ আৰু এই ডিছকাশ্যনত ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ হয়তো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজক কি ক'ব আপুনি ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল দল সংগঠনে বা যিসকল ৰাইজে আজিলৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যে আমি ফৰামত সকলোৱে যুক্ত হৈ ইউনাইটেডলি আমি ফাইট কৰিবলৈ এটা ছিংগুল ভইচ যাব লাগিব অটোনমাস ষ্টেটৰ বাবে সেইটো আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক তথা ডিমা হাছাও ৰাইজক এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে দল সংগঠনে সকলো ৰাইজে ব্যক্তিসকলে যাতে তেওঁলোকে আগুৱাই আহে Ningarong piglo dak Dispurarong suti mate headquarter long lang pena Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Bhan chingchi chetong long lo porphai kre hini pen chingwai si non porphai hini an lojo ghomta hini an chingwai chingki lo ason karbiang akhayang bong hata kenang ji ason mun an si chingki chingwai lo pena ke hai forum lo ke hai James Hanse lapen Peter Isu lapen Johnson Bea ke hai penchenglo Premson B penchenglo Karbi Richu penchenglo KSA KLA KCS penchenglo ni zum KKC lapen kaprek dah hamphang song peran ko rai si hini ando di mau so penchenglo si pini kachingki chengwa tengpote ni arong piglo ni tum arna marni tirim teram pedabada tame ahir jume hang lo so teng besi pini chingki chewa am ke chok lo lapen cheton lo chingki thanta lai lo ni dikar biara ha pachnia Takardom Karbi Anglong pinige nitum dak Dispur along pen isi Karbi Anglong ara rafan birta mesen nang wan pilong lo lake akaprekali ilitumar jiding klui pen article 244A pachun nang jipu ake mang pen nitum dak pini Assam Chief Minister lapen dak secretary atum pen nitum secretary atum pen nitum chingwai ponlong lo lapen Assam Chief Minister litum han lam jak nang chipilo chekloyoni mate chekloyon thomang bong central government pen lapen dak state government lapen nitum forum a leader abitung atum pen hadak central government along si hadak meeting na arrange people polo la si alang li si tame hal bangso meeting along nang kudun dak po je latum ke hangar jiding piklo hemprek ke la si latum phan female sir Assam pen ke thang objection avelo pusi alang li tame hal bangso tok salong ke nang kudun dak po pusi bini nitum ongdung rata thengno itum Karbi Richo thengno si tame ningje pon daklo la si tum ning sam piklo la si non itum Karbi Anglong ara pan ka chuning rekang tungo bang ka lo forum hoi pen ke je itum ning isi donang po ning isi pen itum chesong kon thulu pote anso se la bang so tok si tame aja kong ke thuji pusin itum mat hapon la si itum chuning ri lo nanga charap dun thekhe organization atum do kok ta hai nanga tong dun thekhe organization atum do kok ta hai la si nangli tum si tame wangi gon dak party chipu nang ne dhorom chipu nang ne itum khai chipu nang ne Karbi Anglong East West Dimasa ke do an ke litum united li litum chingrum nang united li litum claim nang lapen labang so united li pen claim lo polo tang itum chun vek po pusin ni dak Dispur Chief Minister block athengno pensin ni Karbi Anglong ara rapan pachini la pen chuning ripon lo gardom Arlo Sohen pen oh Kadom pinili litum koram pen labangso keyboard pen nilitum pinidak Chief Minister pen kaching wailong litum ning sampik lo lasi akrang sinili Karbi Anglong Autonomous Council la CM alang sa mipinaan nangachirat ng chitudun labangso join ni si pinili litum nadak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang li penilitum ariding klui labangso Karbi Anglong and Hills labangso Autonomous State Government labangso kachi hang nilitum pini isi ang deng
nang kili labang nilitum katok be sa men ningarong lo lapen ke nilitum koramahin pen demands ke wan anabang ke alang li deng pamelo ning samlo pusipulo lapen ke nilitum mahin ben kipupon trapatai tok central government long nang pon nang ji pula so demand sa medolo si alang li within 2 months ang bong nang pon po si alang li nang chichak lo la si ningarong piglo alang li tumpan li tumahin pen nilihin ben sa mechuro par piglo kapen ke karbiang long arat kadto ko be tum an sitami la non nili tum forum kadto ko be la bang suke claim pon na long kadto ko be sa medja ko horang bidi sure la bang so nang ipidunji la bang so a voice isibet ili tum akemang pen ke patun je pan sikat dog we pan sa menelihin pen chu madai chuning rilo pen ke plan walo nilam ke Nerita. ngara dono dulu Pini ningarong pigar ni pipon ma pini ke 11 July 2025 Arni Ladak Chief Ministers a building along conference room along Ladak Recho Penchenglok Ladak Song Doan Penchenglok political Song Penchenglok Ladak Pini Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaching kilong laki Arna Mahirjumilo la pen ilitong kaching honay akihay sir Dr. Tuliram Ronghang sir alangli ta aning ke hang karbiarat inglong akhay hempreg ng jipu labang so akimang piniarni kado kawidak ningarong pendak kachitong long laki ining sampig lo la pen ke ahokpet lo ilitum probjin pen non Cheklo Johnny onthom labang so angbong si litumpan Cheklo Johnny angbong si tumhan Delhi long aladak nang hangko amit hang masi Dr. Himanta Biswa Sarma masi neta nang tumhan full support po si Chipulo lapen ke Delhi damlong daprang po kasi kado kawi tum si tami Forum for Hills Autonomous State Movement along kado kawita wang ikpet lo nang lapen ilitum hemprek si ginangji Article 244A Autonomous State laki long standing demand ilitum laki long wait po Arna Mahirjume Radha Hirjume itum kado kawita itum chunlo po si ning arong chipilo lasikado kawi panta kurwang tu lapen ning isidolo na educate, agitate, and organize Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Alang li ke drafting ka constitution along, alang li ka chairperson lo. Lasi Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Lokit hek pen sakuri pan legi mangchon nang jikali. Ilitum asumar rat dead pan long rilong pat kachirai kom jang pan hemprek ilitum long nang ji punte rat pangrum tek nang ji. Agitate lapen ke organize nang ji. Kardom.